Mali princ, Antoine de Saint-Exupéry, pod naracijom Danka Travara iz radio televizije Zenica u julu 2021. godine. Ovaj sadržaj snimljen je u svrhe Ritamba inicijative, stvorene za omogućavanje alternativnog neurorazvojno-prikladnog pristupa književnosti djeci i mladima sa poteškoćama u razvoju diljem Bosne i Hercegovine. Svi snimci Ritamba inicijative su besplatno dostupni, snimljeni i korišteni u nekomercijalne svrhe. Za više informacija o projektu i članovima Ritamba pokreta posjetite web stranicu. Leonu Vertu. Neka mi djeca oproste što sam ovu knjigu posvetio jednoj odrasloj osobi. Imam ozbiljan razlog. Ta osoba je moj najbolji prijatelj na svijetu. Imam još jedan razlog. Ta odrasla osoba može sve razumjeti, čak i knjige za djecu. Imam i treći razlog. Ta osoba je nastanjena u Francuskoj, gdje gladuje i zebe. Treba je utješiti. Ako svi ti razlozi nisu dovoljni, onda ću ovu knjigu posvetiti djetetu od koga je postala ova odrasla osoba. Jer svi odrasli su prvo bili djeca, ali malo njih se toga sjeća. Popravljam dakle posvetu. Leonu Vertu kada je bio mali dječak. Prvo poglavlje, stranica 7. Kad mi je bilo 6 godina, vidio sam jednu divnu sliku u knjizi Proživljene zgode, koja je govorila o prašumi. Slika je predstavljala udava kako proždire neku divlju životinju. Evo kopije tog crteža. U knjizi je pisalo udav proždire svoju žrtvu cijelu, ne žvačući je, a zatim ne može da se makne i onda spava 6 mjeseci dok je ne probavi. Dugo sam razmišljao o doživljajima u džungli, pa sam i sam uspio bojicom napraviti svoj prvi crtež. Moj crtež broj 1 je ovako izgledao. Pokazao sam svoje remek djelo odraslima i pitao da li im zadaje strah. Odgovorili su mi zašto bismo se plašili šešira. Moj crtež nije predstavljao šešir, predstavljao je udava kako probavlja slona. Onda ja nacrtam iznutra tog udava kako bi odrasli mogli razumjeti. Njima uvijek treba davati objašnjenja. Moj crtež broj 2 izgledao je ovako. Odrasli su mi savjetovali da se okanim crteža udava, zatvorenog ili otvorenog, i da se radije prihvatim geografije, istorije, računa i gramatike. I tako ja u 6. godini života napustih prekrasnu slikarsku karijeru. Bio sam obeshrabren neuspjehom svog crteža broj 1 i crteža broj 2. Odrasli ne razumiju nikada ništa sami, a djecu zamaraju da im uvijek objašnjavaju. Morao sam dakle birati neki drugi zanat i tako ja naučih upravljati avionom. Letio sam svuda pomalo, po čitavom svijetu. I tačno je, geografija mi je dobro poslužila. Na prvi pogled sam znao razlikovati Kinu od Arizone, a to je vrlo korisno kad čovjek noću zaluta. Tako sam tokom života dolazio u dodir sa mnoštvom ozbiljnih ljudi. Dugo sam živio sa odraslima, a to nije znatno popravljalo moje mišljenje o njima. Kad bi sreo nekog od odraslih, ko mi se učinio nešto pametnim, isprobavao sam ga crtežom broj 1, koji sam uvijek čuvao. Htio sam znati da li će to lice pokazati razumijevanje, ali bi odgovor uvijek bio, to je šešir. Tada ja ne bih govorio ni o udavu, ni o prašumama, ni o zvijezdama. Približio bih mu se, pričao bih o bridžu, golfu, politici, kravatama i odraslom licu bilo bi vrlo drago što je upoznalo jednog tako razboritog čovjeka. Živio sam tako sam bez ikoga, s kim bih mogao istinski porazgovarati, sve do kvara u pustinji Sahari prije 6 godina. Nešto se bilo pokvarilo u mom motoru. I kako sa mnom nije bilo ni mehaničara, ni putnika, ja sam se spremao da sam popravim ovaj teški kvar. Bilo je to za mene pitanje života i smrti. Imao sam pitke vode jedva za 8 dana. Prve noći zaspim ja tako na pijesku.
1000 milja daleko od svakog nastanjenog mjesta. Bio sam usamljeniji nego brodolomac na splavu nasred okeana. Možete zamisliti moje iznenađenje kad me u praskozorje probudi neki čudan sitan glas. Govorio je: molim vas, nacrtaj mi ovcu. Šta? Nacrtaj mi ovcu. Skočio sam na noge kao gromom ošinut. Dobro sam protrljao oči, dobro sam pogledao i vidio sam nekog mališana sasvim neobičnog kako me ozbiljno posmatra. Evo njegovog najljepšeg portreta koji sam ja kasnije napravio, ali naravno moj crtež je nesravnjivo manje lijep od modela. To nije moja greška. Odrasli su me u 6. godini odvratili od slikarstva i ja sam naučio crtati udave samo iznutra i izvana. Posmatrao sam dakle tu pojavu očima izbuljenim od čuđenja. Ne zaboravite da sam se nalazio na 1000 milja od ma koje nastanjene oblasti, a izgledalo je da moj mališan nije ni zalutao, niti je bio mrtav umoran, ni mrtav gladan, ni žedan, ni prestrašen. On nimalo nije ličio na dijete izgubljeno usred pustinje. 1000 milja daleko od svake nastanjene oblasti. Kad sam uspio progovoriti, rekoh: ali šta radiš ti ovdje? I on mi onda ponovi, sasvim polako, kao da se radilo o vrlo ozbiljnoj stvari: molim vas, nacrtaj mi ovcu. Kad se čovjek nađe pred ovako čudnom tajnom, ne usuđuje se ni pokušati. I kako god to nevjerovatno izgledalo, na 1000 milja od svakog nastanjenog mjesta i u smrtnoj opasnosti, izvadio sam iz džepa list papira i nalip pero. Ali tad se sjetih da sam ja izučavao najviše geografiju, istoriju, račun i gramatiku i rekoh mališanu, pomalo zlovoljno, da ne znam crtati. On mi odgovori: ne mari, nacrtaj mi ovcu. Kako nikad nisam crtao ovcu, nacrtam za njega jedan od 2 crteža koji sam znao crtati, i to crtež iznutra. I bio sam zaprepašten kad je mališan odgovorio: neću ja slona u udavu. Udav, to je vrlo opasno, a slon je ogroman. U mene nema mnogo mjesta. Treba mi ovca. Nacrtaj mi ovcu. I ja nacrtah. Pošto je pažljivo pogledao: ne, ova je već sasvim bolesna. Nacrtaj drugu. Nacrtah drugu. Moj prijatelj se ljubazno nasmiješi, pa će samilosno: vidite i sami, to nije ovca, to je ovan, ima rogove. Ja dakle ponovo nacrtam, ali i ovaj crtež kao i prethodni bio odbijen. Ova je prestara. Hoću ovcu koja će dugo živjeti. Onda ja, izgubivši strpljenje, jer sam žurio da počnem sa rasklapanjem motora, naškrabam ovaj crtež i dobacim: ovo je sanduk, tvoja ovca je unutra. Ali jako sam se začudio kad sam vidio kako je zasjelo lice mog malog sunca. Upravo to sam želio. Misliš li da ovoj ovci treba mnogo trave? Zašto? Jer je u mene sve tako maleno. To će sigurno biti dovoljno. Dao sam ti sasvim malu ovcu. On se nagnuo nad crtežom. Nije ona baš malena. Gle, zaspala je. I tako sam upoznao malog princa. Poglavlje 3, stranica 14. Dugo mi je trebalo dok sam razumio odakle dolazi. Mali princ, koji mi je postavljao mnoga pitanja, izgledao je kao da nikada ne čuje moja. Sva su mi malo pomalo otkrile riječi izgovorene slučajno. Tako kad on prvi put primijeti moj avion, neću crtati svoj avion, to je suviše težak crtež za mene, upita me: kakva je to stvar? To nije stvar, to leti, to je avion. To je moj avion. Bio sam ponosan što sam mu mogao objasniti da letim, a on uzviknuo: kako? Ti si pao s neba? Da, rekoh ja skromno. Ah, kako je to čudno. I mali princ se vrlo slatko nasmija, što me jako naljuti, jer hoću da se moje nezgode shvate ozbiljno. On doda: dakle, i ti dolaziš s neba.
s koje si planete? Začas mi se ukaza tračak svjetla u njegovoj tajni, pa brzo zapitah. Ti dakle dolaziš s neke druge planete? Ali on mi ne odgovori. Mahao je polagano glavom, ne dužući oka s aviona. Naravno, s ovim nisi mogao doći iz daleka. I on se zadubio u sanjarenje, što je dugo trajalo. Zatim, izvodivši moju ovcu iz džepa, stade zamišljeno posmatrati svoje blago. Možete misliti koliko je u meni radoznalosti probudilo to što mi je upola priznao o drugim planetama. Upinjao sam se, dakle, da saznam više. Odakle si ti, mali prijatelju? Gdje je to u mene? Gdje će odnijeti moju ovcu? Malo je zamišljen začutao, pa mi odgovori. Dobro je, sanduk će joj služiti noću kao kućica. Svakako, ako budeš dobar, daću ti i konopac, da je danju možeš privezati, i kolačić. Izgleda da je moj prijedlog začudio malu princa. Privezati? Čudne li namjere? Ali ako je ne privežeš, otići će nekud, izgubit će se. A moj prijatelj prsnuo u smijeh. Kuda bi ona otišla? Bilo kud, pravo, kud je noge nose. Na to mali princ ozbiljno primijeti. Ne mari, u mene je tako sve maleno. I možda nešto snuždeno doda. Idući pravo ne može daleko otići. Poglavlje 4. Tako je saznah drugu, vrlo važnu stvar. Njegova planeta je jedva nešto veća od jedne kuće. To me nije mnogo začudilo. Znao sam dobro da, pored velikih planeta kao što su Zemlja, Jupiter, Mars, Venera, kojima su data imena, ima na stotine drugih koje su ponekad tako male da se teškom mukom vide kroz teleskop. Kad neki astronom otkrije neku od njih, on joj namjesto imena odredi broj. Nazove, na primjer, asteroid 3251. Imam ozbiljnih razloga da vjerujem kako je asteroid B612 planeta sa koje je došao mali princ. Jedan turski astronom vidio je taj asteroid 1909. godine i to svega jedan jedini put. I onda je na Međunarodnom astronomskom kongresu naveliko prikazao svoje otkriće, ali mu niko nije vjerovao zbog odjeće koju je nosio. Takvi su odrasli. Za slavu asteroida B612 sreća je bila što je jedan turski diktator pod prijetnjom smrtnom kaznom nametnuo svom narodu da se nosi evropski. Onda je astronom u vrlo otmjenom odijelu ponovio svoj prikaz 1920. godine. Ovoga puta svi su njegovo mišljenje prihvatili. Ispričao sam vam te pojedinosti o asteroidu B612 i povjerio njegov broj samo zbog odraslih. Odrasli vole brojke. Kad im pričate o nekom novom prijatelju, nikad vas ne pitaju za najbitnije. Nikad vam ne kažu kakav mu je glas, koje igre voli, skuplja li leptire, nego vas pitaju koliko je star, koliko ima braće, koliko je težak, koliko zarađuje njegov otac. I tek tada misle da ga poznaju. Ako odraslima kažete, vidio sam divnu kuću od crvenkaste cigle sa geranijumom na prozorima i golubovima na krovu, oni nisu u stanju da zamisle tu kuću. Treba im reći, vidio sam kuću koja vredi 100.000 franaka. Onda oni uzviknu, kako je lijepa. Vi im tako kažete. Dokaz da je mali princ postojao je to što je bio prekrasan, što se smijao i što je želio ovcu. A kad neko želi ovcu, to je dokaz da postoji. Oni će slegnuti ramenima i smatrati vas djetetom. Ali, ako im kažete, planeta s koje je došao je asteroid B612, bit će uvjereni i ostavit će vas na miru. Takvi su oni. Ne treba im zamjeriti. Djeca treba da pokazuju razumijevanje za odrasli.
Ali naravno, mi koji poznajemo život, baš nas briga za brojeve. Volio bih da sam počeo ovu priču poput bajki. Volio bih da sam rekao: bio jednom jedan mali princ, stanovao je na planeti jedva većoj od njega samog i želio je da ima prijatelja. Ovo bi zvučalo mnogo istinitije za one koji poznaju život, jer ja ne želim da se moja knjiga čita površno. Toliko je tuge u meni kad pričam ove uspomene. Već 6 godina je prošlo kako je moj prijatelj otišao sa svojom ovcom. Nastojim ga opisati samo zato da ga ne zaboravim. Žalosno je zaboraviti prijatelja. Nema svako prijatelja. Mogu postati kao odrasli koji se ne zanimaju samo za brojke. Zato sam i kupio kutiju bojica i olovaka. U mojim godinama teško je ponovo se latiti crtanja. Kada sam to odbacio poslije pokušaja sa crtežima udava iznutra i izvana, i to u 6. godini, pokušat ću, naravno, da moji crteži budu što slični modelima. Ali nisam sasvim siguran da ću uspjeti. Neki crtež je dobar, drugi ne valja. Varam se također u pogledu veličine. Čas je mali princ suviše velik, čas opet premalen. Kolebam se, isto tako u pogledu boje njegovog odijela. Tako pokušavam kako najbolje znam. Pogriješit ću i u važnim pojedinostima, ali to mi treba oprostiti. Moj prijatelj nije nikada davao objašnjenja. Vjerovao je možda da mu ličim. Ali ja, nažalost, ne vidim ovcu kroz sanduk. Ja sam možda pomalo kao i odrasli. Mora da sam ostario. Poglavlje 5. Stranica 19. Svaki dan sam saznavao ponešto o planeti, o odlasku, o putovanju. Sve je dolazilo polako, uz slučajne primjedbe. Tako sam 3. dan saznao za dramu sa baobabima. I ovoga puta je to bilo zahvaljujući ovci, jer me mali princ odjednom upita, kao da ga je neka teška sumnja obuzela: jel istina da ovce brste grmlje? Da, istina je. Baš mi je drago. Nisam razumio zašto je njemu bilo toliko važno da ovce brste grmlje, ali mali princ produži. Znači, brstit će i baobabe. Objasnih malom princu da baobabi nisu grmlje, nego drveće veliko kao crkve i da čak ako povede sa sobom čitavo krdo slonova, ni to ne bi stalo u kraj niti jednom jedinom baobabu. Zamišljajući krdo slonova, mali princ stada da se smije. Trebalo bi ih staviti jednog na drugog, ali zatim mudro primijeti: prije nego što počnu rasti, baobabi su mali. Tačno je. A zašto hoćeš da tvoja ovca jede male baobabe? On mi odgovori: pa za Boga, kao da se radilo o nečem očiglednom. Morao sam se naprezati da bih shvatio tu zagonetku. A u stvari, na planeti malog princa, kao i na svim drugim planetama, bilo je korisnog i štetnog bilja. Znači, bilo je korisnog sjemena korisnog bilja i štetnog sjemena štetnog bilja. Ali sjeme je nevidljivo. Ono spava skriveno u zemlji, sve dok nekom od njih ne duhne u glavu pa se probudi. Zatim proteže i izvija najprije stidljivo prema suncu prekrasnu malu nevinu stabljiku. Ako je to stabljika rotkvice ili ruže, može se pustiti da slobodno raste koliko hoće. Ali, ako je neka zla biljka, treba je odmah iščupati. Čim je prepoznao, a bilo je strašnih sjemenki na planeti malog princa. Bile su to sjemenke baobaba. Tlo planete je bilo njime zaraženo, a baobab je takav. Ako ga zapustiš, nikada ga se više ne možeš osloboditi. Zauzme čitavu planetu, isprobada je svojim korijenjem. Ako je planeta mala, a baobaba ima mnogo, ono se rasprsne. To je pitanje discipline, pričao mi kasnije mali princ.
Kad završiš jutarnje umivanje, treba brižljivo očistiti i planetu. Treba se prisiliti na redovno čupanje baobaba. Čim ga počneš razlikovati od ružinog grmlja na koje mnogo liče dok su vrlo mladi. To je vrlo dosadan, ali vrlo lagan posao. I jednog dana on me posavjetovao da se potrudim napraviti jedan lijep crtež, kako bi sve to dobro utuvio u glavu našoj djeci. Ako jednog dana budu putovali, govorio mi on, to bi im moglo dobro poslužiti. Ponekad se može bez nezgoda odgoditi neki posao. Ali, ako se radi o baobabima, to je uvijek prava propast. Poznavao sam jednu planetu naseljenu lijenčinama. Zanemarili su 3 grma. I prema podacima Malog princa, ja sam nacrtao tu planetu. Ne volim uopće da pridikujem, ali opasnost od baobaba je tako malo poznata, a opasnosti za onoga ko bi zalutao na neki asteroid su tako velike da ovoga puta odstupam od toga. Zato kažem, djeco, pazite na baobabe. I upravo zato, da bih prijatelje upozorio na opasnost, koja im, kao i meni, zbog neupućenosti odavno kruži nad glavom, upravo zato sam toliko radio na ovom crtežu, ali poruka koju sam dao vrijedi truda. Možda ćete me pitati zašto u ovoj knjizi nema i drugih crteža ogromnih kao što je crtež baobaba. Odgovor je jednostavan. Pokušao sam, ali uspio nisam. Kad sam crtao baobabe, znao sam dobro da je to hitno. Poglavlje 6, stranica 22. Ah, mali prinče, malo pomalo razumio sam i tvoj mali turobni život. Nježni zalasci sunca su dugo bili tvoja jedina razonoda. Tu novu pojedinost saznadoh 4. dana ujutru, kad mi reče: volim sunčeve zalaske. Ajdemo da vidimo zalazak sunca. Ali treba čekati. Čekati šta? Čekati dok sunce zađe. Prvo si izgledao začuđen, a zatim si se sam sebi smijao da bi meni rekao: ja stalno mislim da sam kod kuće. I zaista, kada je u Sjedinjenim Državama podne, svako zna da tada sunce zalazi u Francuskoj. Samo kad bi se za 1 minutu moglo otići u Francusku, čovjek bi mogao prisustvovati zalasku sunca. Nažalost, Francuska je isuviše udaljena, ali na tvojoj tako maloj planeti dovoljno ti je bilo nekoliko koraka i ti si posmatrao sumrak kad god si htio. Jednog dana vidio sam 43 zalaska sunca. Malo kasnije nadoveza. Znaš, kad je čovjek tužan, onda voli zalazak sunca. I tog dana, kad si 43 puta vidio zalazak sunca, bio si toliko tužan. Ah, mali princ ne odgovori. Poglavlje 7, stranica 24. Sve zahvaljujući ovci 5. dana sam otkrio tajnu života malog princa. Kao da je to bio plod dugo rješavanog problema u miru, tako me naglo i bez uvoda zapitao: ako ovca jede grmlje, onda jede i cvijeće. Ovca jede sve što stigne, čak i bodljikavo cvijeće. Da, čak i bodljikavo cvijeće. Pa čemu onda služe bodlje? Nisam znao. Upravo tada sam bio vrlo zaposlen. Pokušavao sam odvrnuti jedan suviše stegnuti zavrtaj na motoru. Bio sam jako zabrinut, jer mi se kvar na motoru činio vrlo ozbiljnim, a kako je pitke vode ponestajalo, plašio sam se najgoreg. Čemu služe bodlje? Kad bi postavio neko pitanje, mali princ nije od njega odustajao. Moj zavrtanj me ljutio, pa sam odgovorio šta bilo. Bodlje ne služe ničemu, to je čista zloba cvijeća. Oh! Ali poslije kratke šutnje on mi dobaci pomalo zlobno: ne vjerujem ti, cvijeće je slabo, ono je naivno. Ono se štiti kako zna. Vjeruje da je strašno sa svojim bodljikama. Ne odgovorih ništa. Sam sebi sam tog časa govorio:
Ako se ovaj zavrten bude još opirao, izbit ću ga udarcem čekića. Mali princ me ponovo prekinuo u razmišljanju. Dakle, ti vjeruješ da cvijeće? Ma ne, ništa ja ne vjerujem. Odgovorio sam šta bilo. Ja se, vidiš, bavim ozbiljnim stvarima. Pogledao me zaprepašteno. Ozbiljnim stvarima. Vidio me kako sa čekićem u ruci, prstiju crnih od masti, stojim nagnut nad predmet koji mu se činio vrlo ružan. Govoriš kao odrasli. To me je malo posramilo, ali on nastavi bez milosti. Ti sve brkaš, sve miješaš. On je zaista bio vrlo ljut. Tresao je se na vjetru svojom zlatnom kosom. Znam planetu na kojoj živi jedan crvenkast gospodin. Nikad nije pomirisao ni jedan cvijet. Nikad nije gledao ni jednu zvijezdu. Nikad nikog nije volio. Osim računa, ničim se nikad nije bavio. I on, kao i ti, po čitav dan ponavlja: ja sam ozbiljan čovjek, ja sam ozbiljan čovjek. Sav naduven od gordosti. Ali to nije čovjek, to je pečurka. Šta? Pečurka. Mali princ je bio blijed od bijesa. Već milionima godina cvijeće stvara bodlje. Milioni godina su prošli, a ovce ipak jedu cvijeće. Zar nije ozbiljno pitati se zašto se ono toliko muči da napravi bodlje koje ničemu ne služe? Zar nije važan rat između ovaca i cvijeća? Zar to nije važno i ozbiljnije od računa jednog debelog crvenkastog gospodina? Iako ja poznajem jedan svijet, jedinstven na svijetu, koji nigdje ne postoji osim na mojoj planeti, koji neka ovčica može jednog jutra tek tako najednom uništiti i ne znajući šta radi, to nije važno. Zacrvenivši se nastavi. Ako neko voli jedan cvijet koji postoji samo u jednom primjerku, među milionima i milionima zvijezda, to je dovoljno da bude sretan kad pogleda zvijezde. Tad će reći u sebi: moj cvijet je negdje tamo. Ali ako ovca pojede cvijet, za njega će to biti isto kao da su mu se odjednom sve zvijezde ugasile. Zar to nije važno? Nije bio u stanju da kaže išta drugo. Odjednom je počeo jecati. Noć se već bila spustila. Ostavio sam sve svoje alatke. Nije mi bilo stalo ni do čekića, ni do zavrtnja, ni do žeđi, ni do smrti. Na jednoj zvijezdi, na jednoj planeti, mojoj zemlji, bio jedan mali princ koga je trebalo utješiti. Uzeo sam ga u naručje, njihao sam ga i govorio sam mu: cvijet koji ti voliš nije u opasnosti. Ja ću tvojoj ovci nacrtati brnjicu. Nacrtat ću oklop za tvoj cvijet. Ja nisam znao šta dalje da kažem. Osjećao sam se vrlo nespretnim. Nisam znao kako da mu priđem, kako da mu se pridružim. Toliko je taj novitata zemlja suza. Poglavlje 8. Ubrzo sam bolje upoznao taj svijet. Na planeti malog princa bilo je vrlo jednostavnih cvjetova, samo sa jednim redom kroničnih listova, koji nisu uopšte zauzimali mjesta, niti su ikome smetali. Pojavili bi se jednog jutra u travi i ugasili uvečer. Ali taj cvijet je nikao jednog dana iz sjemenke koja je došla Bog zna otkud. I mali princ je brižno nadzirao stabljiku koja nije bila slična drugima. Mogla je to biti neka nova vrsta baobaba, ali stabljika uskoro prestala rasti i počeo je cvijet nazirati. Mali princ, koji je pratio nastanak ogromnog pupoljka, osjećao je da će odatle izaći neko čudo, ali cvijet u zaklonu svoje zelene sobe nikako da završi svoje uljepšavanje. Brižno je birao boje, oblačio se lagahno i dotjerivao. Jednu po jednu svoje latice. Nije htio izaći zgužvan kao mrak. Htio je da se pojavi u punom sjaju svoje ljepote. Bio je gizdav. Danima i danima, dakle, trajalo je to tajno dotjerivanje. I eto, jednog jutra, upravo u času kad se sunce rađalo, pojavi se cvijet. I on,
koji se sa toliko bržljivosti pripremao, reče zijevajući: tek sam se probudio. Oprostite, još sam sasvim razbarušen. Mali princ nije mogao suzdržati svoje divljenje. Kako si lijep! Zar ne, nježno odgovori Cvijet, i rodio sam se u isti čas kad i sunce. Odmah i mali princ shvatio da Cvijet nije baš skroman, ali bio je tako dirljiv. Čini mi se da je vrijeme doručku, dodaje Cvijet ubrzo. Hoćete li biti tako dobri da mislite malo i na mene? I mali princ, sav zbunjen, uzima kanticu svježe vode i poslužuje Cvijet. Ubrzo Cvijet poče zabrinjavati malog princa svojom razdražljivom taštinom. Jednog dana, na primjer, govoreći o svoje 4 bodljike, reče on malom princu: nek tigrovi samo dođu sa svojim kandžama. Nema tigrova na mojoj planeti, primijeti mali princ, a tigrovi i ne jedu bilje. Ja nisam bilje, tiho odgovori Cvijet. Oprostite mi, ja se uopšte ne plašim tigrova, ali strašno mrzim promahu. Nemate li možda neki paravan? Strašno mrzim promahu, to baš nije dobro za biljku, pomisli mali princ. Ovaj Cvijet nije nimalo jednostavan. Stavit ćete me pod stakleno zvono uveče. Vrlo je hladno ovdje kod vas. Smještaj je nezgodan. Tamo odakle dolazim, ali tu se sam prekinu. Došao je u obliku zrna. Nije mogao ništa saznati o drugim svjetovima. Ponižen što je dozvolio da bude uhvaćen u tako naivnoj laži, Cvijet se 2-3 puta nakašlja da ne bi ostao dužan malom princu. A paravan? Baš sam htio da ga potražim, ali vi ste mi pričali. A Cvijet tada pojača kašalj kako bi ipak izazvao grižu savjesti kod malog princa. I tako mali princ, pored najbolje volje i ljubavi, brzo posumnja u Cvijet. Uzimao je za ozbiljnu sasvim beznačajne riječi i postao vrlo nesretan. Nisam ga trebao slušati. Povjeri mi se on jednog dana. Nikad ne treba slušati cvjetove. Treba ih gledati i mirisati. Od mog cvijeta je mirisala čitava planeta, ali se nisam znao radovati tome. Priča o kandžama, koja me toliko razdražila, trebala je da me raznježi. I još mi povjeri, u ono doba mi to nije bilo moguće razumjeti. O njemu sam trebao suditi prema njegovim djelima, a ne prema riječima. On mi je pružao svoj miris i sjaj. Nisam nikako trebao bježati. Iza njegovih jadnih lukavstava trebalo je da osjetim njegovu nježnost. Cvjetovi su tako protivriječni, ali bio sam i suviše mlad da bi ga znao voljeti. Poglavlje 9, stranica 31. Vjerujem da je za svoj bijeg iskoristio selidbu divljih ptica. Onog jutra, kada je pošao, dobro je uredio svoju planetu. Brižljivo je očistio žive vulkanske kratere. On je imao 2 živa vulkana, a oni su tako pogodni za podgrijavanje doručka. Imao je i jedan ugašeni vulkan, ali kako je i sam govorio, koga zna, te podjednako očisti i ugašeni vulkan. Ako su dobro očišćeni, vulkani gore polako i ujednačeno, bez erupcije. Vulkanske erupcije su kao zapaljeni dimnjaci. Naravno, na našoj zemlji mi smo i suviše mali da bismo čistili vulkane. Zato nam oni pričinjavaju tolike nezgode. Mali princ je također iščupao, pomalo tužno, posljednje izdanke baobaba. Vjerovao je da se nikada više neće vratiti, ali svi kućni poslovi su mu se činili tako lagahni i prijatni tog jutra. I kad je posljednji put zalio cvijet i spremao se da ga stavi u zaklon, ali pod stakleno zvono, došlo mu je da zaplače. Zbogom, reče on cvijetu, ali cvijet ne odgovori. Zbogom, ponovi mali princ. Cvijet se nakašlja, ali to nije bilo zbog naseba. Bio sam glup, reče on na kraju. Oprosti mi, nastoj da budeš sretan. Mali princ je bio začuđen,
što nije dobio nikakvog prigovora. Stajao je sav zbunjen, sa staklenim zvonom u rukama. Nije shvatao ovu mirnu nježnost. Pa da, ja te volim, reče Cvijet. Ti ništa o tome nisi znao, a to je moja greška. To nije važno. Ali ti si bio isto toliko glup koliko i ja. Gledaj da budeš sretan. Ostavi to stakleno zvono, ne treba mi više. Ali vjetar nisam ja toliko nazebao. Svjež noćni vazduh će mi prijati. Ja sam Cvijet. Treba da izdržim 2-3 gusjenice ako želim upoznati leptire. Kažu da su leptiri divni. Ako ne oni, ko bi me drugi posjetio? Ti ćeš biti daleko. Što se tiče velikih životinja, njih se ne bojim. Imam ja svoj kamče. I naivno pokaza svoje 4 bodlje, zatim doda. Ne skanjuje se toliko, to me razdražuje. Odlučio si da odeš, pa idi. Jer Cvijet nije htio da ga mali princ vidi kako plače. Bio je to ponosan Cvijet. Poglavlje 10, stranica 33. On se nalazi u oblasti asteroida 325, 326, 327, 328, 329 i 330. Počeo je, dakle, da ih obilazi kako bi našao neko zanimanje i nešto naučio. Na prvoj od tih planeta je stanovao jedan kralj. Obučen u grimiz i hermelin, kralj je stanovao na vrhu jednostavnom, ali veličanstvenom prijestolu. Ah, evo jednog podanika, uzviknu kralj kad vidi malog princa. A mali princ se zapita, kako me može prepoznati kad me nikad vidio nije? Nije znao da je svijet vrlo pojednostavljen za kraljeve. Svi ljudi su njihovi podanici. Približi se, da te bolje vidim, reče mu kralj, sav ponosan što je nekome kralj. Mali princ pogleda oko sebe gdje da sjedne, ali je sva planeta bila prekrivena sjajnim krznanim ogrtačem. Ostade dakle stojeći, a kako je bio umoran, zijevno. Zijevati u prisustvu jednog kralja protivno je etikeci, reče mu monarh. To ti zabranjujem. Ne mogu se savladati, odgovori mali princ, sav zbunjen. Dugo sam putovao, a spavao nisam. Ako je tako, reče mu kralj, onda ti naređujem da zijevaš. Već godinama nisam vidio nikoga da zijeva. Zijevanje je za mene rijetkost. Ajde, zijevaj još. To je zapovjed. To me zbunjuje. Ne mogu više, reče mali princ, pocrvenivši. Odgovori kralj, onda naređujem da čas zijevaš, čas... Zaplitao je jezikom, izgledao uvrijeđen, jer kralj je držao prije svega do toga da se njegova vlast poštuje. Nije trpio neposlušnost. Bio je to apsolutni monarh, ali kako je bio jako dobar, davao je razumna naređenja. Kad bih, tako je često govorio, zapovjedio jednom generalu da se pretvori u morsku pticu i kad general ne bi poslušao, to ne bi bila generalova greška. To bi bila moja greška. Mogu li sjesti? Stidljivo upita mali princ. Zapovjedam ti da sjedneš, odgovori mu kralj, dostojanstveno pomaknuvši skut svog hermelinskog ogrtača. Ali mali princ se čudio. Planeta je bila sićušna. Nad čime je onda vladao kralj? Gospodaru, reče on, izvinite što vas pitam. Zapovjedam ti da me pitaš, požuri da kaže kralj. Gospodaru, nad čime vi vladate? Nad svim, odgovori kralj sa najvećom jednostavnošću. Nad svim? Diskretnim pokretom kralj pokaza svoju planetu, druge planete i zvijezde. Nad svim tim, upita mali princ. Nad svim tim, odgovori kralj. Nije on bio samo apsolutni monarh, nego i svemirski monarh. I zvijezde vas slušaju. Naravno, reče kralj, odmah me poslušaju. Ne trpim neposlušnost. Takva moć zadivi malog princa. Kad bi nešto on imao takvu moć, mogao bi vidjeti ne 44, nego 62, pa čak i 100, pa čak i 200 zalazaka sunca u istom danu i da ne pomakne svoju stolicu.
i kako se pomalo rastužio zbog sjećanja na svoju malu napuštenu planetu, ohrabri se da zatraži od kralja jednu milost. Htio bih da vidim jedan sunčev zalazak. Udovoljite mi, zapovjedite suncu da zađe. Kad bih ja jednom generalu zapovjedio da leti od svijeta do svijeta kao leptir, ili da napiše tragediju, ili da se pretvori u morsku pticu, i ako taj general ne bi izvršio Dubovinu zapovjed, ko bi od nas dvojice bio kriv? Ja ili on? Vi, čvrsto odgovori mali princ. Tačno. Od svakog treba tražiti onoliko koliko može dati, prihvati kralj. Vlast počiva prije svega na razumu. Ako ti svom narodu narediš da se baci u more, on će podići revoluciju. Ja imam pravo zahtijevati poslušnost zbog toga što su moje naredbe razumne. A šta je sa mojim zalaskom sunca? Podsjeti mali princ koji nikada nije zaboravljao svoja već postavljena pitanja. Tvoj zalazak sunca, vidjet ćeš ga. Ja ću ga zahtijevati, ali prema mojoj vladalačkoj mudrosti čekat ću da uslovi budu povoljni. A kad će to biti? Zapita mali princ. Kralj mu odgovori pošto je prvo pogledao jedan debeo kalendar. To će biti bit će oko 7:40. Vidit ćeš kako se moje naredbe dobro slušaju. Mali princ zjevno. Žalio je za propalim sunčevim zalaskom, a zatim, kako se pomalo dosađivao, reče kralju. Nema više šta da radim ovdje, veličanstvo. Odoh ja. Ne odlazi, odgovori kralj koji je bio ponosan što ima jednog podanika. Ne odlazi, imenujem te za ministra. Ministra? Čega? Ministra pravde. Ali kome će suditi? Ne zna se, reče kralj, nisam još obišao svoje kraljevstvo. Vrlo sam star, za kočiju nema prostora, a pješačenje me zamara. Ali ja sam već vidio, reče mali princ, nagnuvši se, baci pogledi na drugu stranu planete, ni tamo nema nikoga. Onda ćeš suditi samom sebi, odgovori mu kralj. To je najteže. Mnogo je teže suditi sebi nego drugome. Ako uspiješ dobro suditi sebi, onda si ti pravi mudrac. Ja mogu, reče mali princ, sebi suditi bilo gdje. Nije mi zato potrebno da budemo ovdje. Opet će kralj, čini mi se da negdje na mojoj planeti ima jedan stari pacov. Čujem ga noću, mogao bi njemu suditi. Osudit ćeš ga na smrt s vremena na vrijeme. Tako će njegov život zavisiti od tvoje pravde, ali ćeš ga i pomilovati svaki put kako bi ga sačuvao. Nema nego jedan. Ne volim, odgovori mali princ, ne volim osuđivati na smrt, a sve mi se čini i da ću otići odavde. Ne, reče kralj. Ali mali princ, koji je završio svoje pripreme, nije htio da čuje starog monarha. Ako vaše veličanstvo želi da u potpunosti bude poslušano, onda bi moglo da mi da jedno razumno naređenje. Na primjer, da otputujem u roku od 1 minute. Čini mi se da su se uslovi za to stekli. Pošto kralj više ne progovori, mali princ, oklijevavši nekoliko trenutaka, zatim uzdahnu i krenu. Imenujem te za ambasadora, žurno mu doviknu kralj. Izgledao je veoma važan. Odrasli su zaista čudni, reče usput u sebi mali princ. Poglavlje 11, stranica 39. Na drugoj planeti je živio jedan hvalisavac. Evo jednog obožavaoca u posjetu. Uzviknuo izdaleka hvalisavac čim je ugledao malog princa. Jer za hvalisavca svi drugi ljudi su njegovi obožavaoci. Dobar dan, reče mali princ. Imate čudnovat šešir. To je radi pozdrava, odgovori mu hvalisavac. To je za pozdrav kad mi kliču. Na nesreću niko ne prolazi ovuda. Zbilja, reče mali princ koji nije ništa razumio. Pjesni rukama, reče mu hvalisavac. Mali princ zapljeska. Hvalisavac skromno odpozdravi,
skidajući šešir. Ovo je zabavnije od posjete kralju, reče u sebi mali princ. I ponovo zapljeska rukama, a hvalisavac ponovo odpozdravi, podižući šešir. Poslije 5 minuta mali princ se umorio jednoličnošću igre. A šta treba uraditi pa da šešir padne? Upita on. Ali ga hvalisavac nije čuo. Oni čuju samo hvale. Da li mi se zaista mnogo diviš? Upitao malog princa. Šta znači to diviti se? To znači smatrati me najljepše udivljenim, najbogatijim i najinteligentnijim čovjekom planete. Ali ti si sam na planeti. Učini mi to zadovoljstvo. Divi mi se ipak. Divim ti se, reče mali princ sližući malo ramenima, ali zašto ti to treba? I mali princ krenu. Čudni li su ovi odrasli? Jednostavno, reče usput u sebi mali princ. Poglavlje 12, stranica 41. Na sljedećoj planeti živio je jedan pijanica. Posjeta je bila vrlo kratka, ali i jako rastužila malog princa. Šta radiš ti ovdje? Upita on pijanicu, koga je našao kako šutke sjedi pored zbirke praznih boca i zbirke punih boca. Pijem, odgovori pijanica s mračnim izrazom na licu. Zašto piješ? Upita mali princ. Da zaboravim, odgovori pijanica. Šta da zaboraviš? Priupita mali princ koji ga je već sažalijevao. Da zaboravim da me je stid, priznade pijanica obarajući glavu. Stid? Čega? Interesovao se mali princ, želeći da mu pomogne. Što pijem? Završi pijanica i ponovo utonu u tišinu. I mali princ ode zbunjen. Odrasli su zaista vrlo čudni, govorio je on putem u sebi. Poglavlje 13, stranica 42. 4. planeta je pripadala jednom poslovnom čovjeku, biznismenu. Taj čovjek je bio tako zauzet da čak ni glavu nije podigao kada je došao mali princ. Dobar dan, reče ovaj. Vaša cigareta se ugasila. 3 i 2 su 5, 5 i 7 su 12, 12 i 3 su 15. Dobar dan. 15 i 7 su 22, 22 i 6 su 28. Nemam vremena da ja ponovo zapalim. 26 i 5 su 31. Znači, to čini 501.622.731. 500 miliona čega? Još je tu. 500 miliona, ne znam više čega. Toliko imam posla. Ja sam ozbiljan, ne bavim se glupostima. 2 i 5 su 7. 501 milion čega? Ponovi mali princ, koji nikad nije odustajao od pitanja koje bi već jednom postavio. Biznismen podiže glavu. Već 54 godine stanujem na ovoj planeti, a svega 3 puta sam bio ometan. Prvi put je bilo to prije 22 godine, kada je pao jedan gundelj. Bog zna otkud. Pravio je tako strašnu buku da sam napravio 4 greške u zbrajanju. Drugi put bilo je to prije 11 godina, kad sam obolio od reume. Nedostaje mi vježba. Nemam vremena za dangubljenje. Ja sam ozbiljan. Treći put, eto. Rekoh, dakle, 501 milion čega? Biznismen je shvatio da nema nade da će ga ostaviti na miru. 1 milion onih malih stvarčica koje se ponekad vide na nebu. Muha? To ne, nego onih malih stvarčica što sijaju. Pčela? Ne, male zlataste stvari koje neradnike tjeraju u sanjarenje. Ali ja sam ozbiljan. Nemam vremena za sanjarenje. Zvijezde. Upravo to, zvijezde. I što ti radiš sa 500 miliona zvijezda? 501.622.731. Jer ja sam ozbiljan, ja sam tačan. Šta ti radiš s tim zvijezdama? Šta s njima radim? Da, ništa, posjedujem ih.
Posjeduješ zvijezde? Da. Ali ja sam već vidio jednog kralja koji kraljevi meni ne posjeduju. Oni vladaju nad nečim. To je sasvim druga stvar. I čemu služi to što posjeduješ zvijezde? To mi služi da budem bogat. A čemu ti služi to što si bogat? Da kupim druge zvijezde ako ih neko pronađe. Reče u sebi mali princ, razmišlja pomalo kao ona pijanica. Pa ipak, postavi još nekoliko pitanja. Kako se mogu posjedovati zvijezde? A čije su? Odvrati biznismen mrzovoljno. Ne znam, ničije. Znači i moje su, jer ja sam se prvi toga sjetio. I to je dovoljno. Sigurno, kad nađeš dijamant koji nije ničiji, onda je tvoj. Kad nađeš ostrvo koje nije ničije, onda je tvoje. Kad prvi imaš neku zamisao, onda dobiješ planetu. Zamisao pripada tebi, a zvijezde pripadaju meni, pošto niko prije mene se nije sjetio da ih posjeduje. To je tačno, reče mali princ, i šta raditi s njima? Ja s njima upravljam, brojim ih i prebrojavam, reče biznismen. Teško je to, ali ja sam ozbiljan čovjek. Mali princ još uvijek nije bio zadovoljan. Ali ako ja imam maramu, onda mogu da je stavim oko vrata i da je odnesem. Ako imam cvijet, mogu da uberem svoj cvijet i da ga odnesem. Ali ti ne možeš brati zvijezde. Ne, ali ih mogu uložiti u banku. Šta znači to? To znači da ja na jedan mali papirić ispišem broj svojih zvijezda i zatim taj papirić zaključujem u ladicu. I to je sve. To je dovoljno. Dosta zabavno, pomisli mali princ, i prilično poetično, ali nije vrlo ozbiljno. Mali princ je o ozbiljnim stvarima imao mišljenje vrlo različito od odraslih ljudi. Ja, reče on još, imam jedan svijet koji zalivam svakog dana. Posjedujem 3 vulkana koje čistim svake nedelje, jer ja čistim i onaj što je ugašen. Čovjek nikad ne zna. To je korisno za moje vulkane, korisno za moj cvijet, što ih ja posjedujem. Ali ti nisi koristan zvijezdama. Biznismen otvori usta, ali ne nađe odgovor. I mali princ ode. Odrasli su potpuno čudni. Jednostavno u sebi govoraše usput. Poglavlje 14, stranica 47. 5. planeta bila je vrlo čudnovata. Bila je najmanja od svih. Jedva je bilo mjesta za jedan fenjer i za fenjerđiju. Mali princ nije nikako uspijevao sebi objasniti čemu služe fenjer i fenjerđija. Negdje na nebu, na jednoj planeti bez kuća, bez stanovnika. A zatim reče u sebi. Može lako biti da je to nerazborit čovjek. Međutim, manje je nerazborit od kralja, od hvalisavca, od biznismena i od pijanice. Njegov posao bar ima neki smisao. Kad upali svoj fenjer, to je isto kao da se rodila jedna zvijezda. To je vrlo lijepo zanimanje. To je zaista korisno jer je lijepo. Kad stiže na planetu, on učtivo pozdravi fenjerčiju. Dobar dan, zašto si ugasio fenjer? Naredba je takva, odgovori fenjerđija. Dobro jutro. Šta je to naredba? To je da ugasim fenjer. Dobro večer. I on ga ponovo upali. Ali zašto si ga opet upalio? Takva je naredba, odgovori fenjerđija. Ne razumijem, reče mali princ. Nema tu šta da se razumije, reče fenjerđija. Naredba je naredba. Dobro jutro. I opet ugasi svoj fenjer. Zatim obrisa čelo crvenom kariranom maramicom. Obavljam strašan posao. Nekad je to imalo smisla. Gasio sam ujutru i palio uveče. Ostatak dana sam mogao koristiti za odmor, a ostatak noći za spavanje. A onda su se naredbe promijenile. Nije se ona promijenila, reče fenjerđija. To i jeste ona muka. Planeta se iz godine u godinu okreće sve brže, a naredba ostaje nepromijenjena. I onda, upita mali princ,
I sad, kad se ona okreće jedanput u minuti, ja nemam ni časka vremena za odmor. Palim i gasim jedanput u minuti. Kako je to smiješno, kad tebe dan traje svega 1 minut. To uopšte nije smiješno, reče Fenjerđija. Evo već je mjesec dana kako razgovaramo. Mjesec dana? Da, 30 minuta, 30 dana. Dobro večer. I on upali svoj fenjer. Mali princ ga je posmatrao i zavolio je tog Fenjerđiju, koji je toliko bio odan svojoj naredbi. Sjetio se zalaska sunca, koje je i sam nekada pratio, pomičući stolicu. Htio je pomoći svom prijatelju. Znaš, poznajem ja jedno sredstvo da se odmoriš kad hoćeš. To hoću uvijek, reče Fenjerđija, jer može se biti u isto vrijeme i radin i lijen. Mali princ nastavi, tvoja planeta je tako mala da je možeš obići u 3 koraka. Preostaje ti samo da koračaš dosta sporo i da tako uvijek ostaneš na suncu. Kad želiš da se odmoriš, ti samo hodaj i dan će trajati koliko ti se prohtije. To mi ne bi mnogo pomoglo, reče Fenjerđija. Od svega u životu ja najviše volim spavanje. Nemaš sreće, reče mali princ. Nemam sreće, reče Fenjerđija. Dobro jutro. I on ugasi svoj fenjer. Ovoga bi, reče u sebi mali princ, nastavljajući putovanje, svi prezirali. I kralj, i hvalisavac, i pijanica, i biznismen. Pa ipak, on je jedini koji mi se čini smiješan. Možda zato što misli na nešto drugo, a ne na sebe. Žalosno uzdahnu, pa još reče. Ovo je jedini u kome bih mogao imati prijatelja. Ali je njegova planeta zaista premalena. Nema mjesta za 2. Mali princ, u stvari, nije se usuđivao priznati u sebi, da on u stvari žali za tom blagoslovenom planetom, naročito zbog onih 1140 zalazaka sunca u 20. Poglavlje 15, stranica 51. 6. planeta je bila 10 puta prostranija. Tu je živio jedan stari gospodin koji je pisao ogromne knjige. Gle, evo jednog istraživača, viknuo on kada ugleda malog princa. Mali princ sjede za sto da malo odahne. Toliki put je već prevalio. Odakle si? Upita ga stari gospodin. Kakva je to debela knjiga? Reče mali princ. I šta radite vi ovdje? Ja sam geograf, reče stari gospodin. A šta je to geograf? To je naučnik koji zna gdje se nalaze mora, rijeke, gradovi, planine i pustinje. To je vrlo zanimljivo, reče mali princ. Evo najzad jednog pravog zanata. On baci pogled oko sebe na geografovu planetu. Nikad nije vidio tako veličanstvenu planetu. Baš je lijepa ova vaša planeta. Ima li na njoj okeana? To ne mogu znati, reče geograf. Ah, mali princ je bio razočaran. A ima li planina? Ne mogu znati, odgovori geograf. A gradova, rijeka ili pustinje? Ni to ne znam, reče geograf. Ali vi ste geograf. To je tačno, reče geograf, ali ja nisam istraživač. Istraživači mi sasvim nedostaju. Neće geograf brojati gradove, rijeke, planine, mora, okeane i pustinje. Geograf je suviše važan da bi lunjao. On ne napušta svoju radnu sobu, ali on prima istraživače. On ih ispituje i bilježi njihove uspomene. I ako mu se nešto od toga učini zanimljivim, onda geograf naredi da se ispita moral istraživača. A zašto? Učini mali princ. Jer pijanice vide sve udvojeno, pa bi geograf zabilježio 2 planine tamo gdje je samo jedna. Poznam jednog čovjeka, reče mali princ, koji je bio loš istraživač. Moguće. Znači, kad je moral istraživača dobar, onda se istražuje i njegovo otkriće. Na licu mjesta? Ne, to je teško, ali se od istraživača traži da donese dokaze. Ako se radi, na primjer, o otkriću neke velike planine, onda se od njega zahtijeva da donese veliko kamenje. Geograf se odjednom uzbudi. Pa ti dolaziš izdaleka, ti si istraživač.
Opisat ćeš mi svoju planetu. I geograf, pošto je otvorio svoju veliku knjigu, zašilji olovku. Priče istraživača se zapišu prvo olovkom, a da bi se zabilježile tintom, čeka se da istraživač donese dokaze. Dakle, upita geograf. Kod mene, reče mali princ, to nije naročito zanimljivo. Sve sasvim maleno. Imam 3 vulkana, 2 rade, 3 se ugasio. Ali čovjek nikad ne zna. Ne zna, reče geograf. Imam 1 cvijet. Cvijeće ne bilježimo, reče geograf. Zašto to? To je najljepše. Zato što je cvijeće kratkotrajno. Šta znači kratkotrajno? Geografija, reče geograf. To su najdragocenije knjige od svih knjiga. One nikada ne izlaze iz mode. Vrlo je rijetka stvar da u nekom okeanu nestane vode. Mi pišemo vječne stvari. Ali ugašeni vulkani mogu ponovo živjeti, prekide ga mali princ. Šta znači kratkotrajno? Što su vulkani ugašeni ili ponovo živjeli, to je nama geografima svejedno, reče geograf. Za nas je važna planina, a ona se ne mijenja. Ali šta znači kratkotrajno, ponovi mali princ koji nikad nije odustajao od već jednom postavljenog pitanja. To znači ono čemu prijeti skori nestanak. Mojem cvijetu prijeti skori nestanak? Svakako. Moj cvijet je kratkotrajan, reče mali princ, a ima samo 4 bodlje da se štiti od cvijeta, a ja sam ga ostavio potpuno sama kod kuće. Tad je prvi put zažalio, ali se odmah ohrabri. Šta mi preporučujete da posjetim? Upita on. Planetu Zemlju, odgovori mu geograf. Ona uživa dobar glas. I mali princ ode, misleći na svoj cvijet. Poglavlje 16, stranica 55. 7. planeta bila je dakle Zemlja. Zemlja nije bilo kakva planeta. Ima na njoj 111 kraljeva, ne zaboravljajući naravno ni crnačke kraljeve, 7.000 geografa, 900.000 biznismena, 7,5 miliona pijanica, 311 miliona hvalisavaca, znači oko 2 milijarde odraslih ljudi. Da biste imali neku predstavu o prostranosti Zemlje, reći ću vam da se na njoj na svih 6 kontinenata morala izražavati prije pronalaska elektriciteta čitava jedna armija od 462.111 penjerđija. Kad se gleda iz daleka, ostavlja ta armija sjajan utisak. Pokreti su joj bili uvježbani baš kao pokreti nekog baletskog ansambla. Prvi su bili na redu penjerđije, Novog Zelanda i Australije. Oni bi, pošto bi upalili lampione, odlazili na spavanje. Onda bi u igru ulazili penjerđije Kine i Sibira. Zatim bi i oni nestali iza kulisa. Tada bi dolazio red na penjerđije Rusije i Indije, zatim Afrike i Europe, pa onda Južne Amerike, pa Sjeverne Amerike i nikad ne bi pogriješili u pogledu reda izlazaka na pozornicu. Bilo je veličanstveno. Samo su onaj jedan jedini penjerđija sjevernog pola i njegov sudrug, jedini penjerđija južnog pola, živjeli besposličarski, nemarno radeći 2 puta godišnje. Poglavlje 17, stranica 57. Kad neko hoće da bude duhovit, onda obično pomalo laže. Nisam bio sasvim pošten kad sam vam govorio o penjerđijama. Bojim se da pogrešno ne predstavim našu planetu onima koji je ne poznaju. Ljudi zauzimaju vrlo malo mjesta na Zemlji. Kad bi 2 milijarde stanovnika Zemlje stajali malo stisnuti, kao na mitingu, oni bi lako stali na jedan javni trg, 20 milja dug i 20 milja širok. Čitavo čovječanstvo bi se moglo nabiti na najmanje ostrvce na Pacifiku. Odrasli vam to naravno neće vjerovati. Oni misle da zauzimaju mnogo prostora. Prave se važni kao baobabi. Zato im preporučite da računaju. Oni obožavaju brojke i to će im se dopasti.
Ali ne dangubite nad tim problemom. Nekorisno je. Imajte povjerenje u mene. Dakle, kad je mali princ stigao na zemlju, bio je jako začuđen što nikoga ne vidi. Već se plašio da je pogriješio planetu kad vidio jedan prsten mjesečeve boje kako se kreće u pijesku. Dobar večer, reče mali princ za svaki slučaj. Dobar večer, učini zmija. Na koju sam planetu pao, upita mali princ. Na zemlju, u Afriku, odgovori zmija. Pa zar nema nikoga na zemlji? Ovo ovdje je pustinja. U pustinjama nema nikoga. Velika je zemlja, reče zmija. Mali princ sjede na jedan kamen i podiže oči nebu. Pitam se, reče on, da li su zvijezde osvjetljene zato da svaka može jednog dana pronaći svoju? Pogledaj moju planetu. Ona je tačno iznad nas. Ali kako je daleko? Lijepa je, reče zmija. Šta ćeš ti ovdje? Imam poteškoća sa jednim cvijetom, reče mali princ. Ah, učini zmija i ušutiše. Gdje su ljudi? Ipak nastavi s pitanjima mali princ. Čovjek se osjeća pomalo usamljen u pustinji. Čovjek je usamljen i među ljudima, reče zmija. Mali princ ju je dugo posmatrao. Čudna li si ti životinja, reče joj na kraju. Tanka kao prst, ali sam moćnija od prsta jednog kralja, reče zmija. Mali princ se nasmiješi. Nisi ti baš tako moćna. Nemaš čak ni šape. Ne možeš čak ni putovati. Mogu te odnijeti dalje nego li jedna lađa, reče zmija. Ona se omota oko članka malog princa poput zlatne narukvice. Onoga koga dotaknem, vraća se zemlji iz koje je došao, dodade zmija. Ali ti si čist i dolaziš sa jedne zvijezde. Mali princ ništa ne odgovori. Žao mi te, tako slabog na ovoj granitnoj zemlji. Ako jednog dana budeš suviše tugovao za svojom planetom, mogu ti pomoći. Mogu. Oh, vrlo dobro sam razumio, reče mali princ. Ali zašto uvijek govoriš u zagonetkama? Sve ih rješavam, reče zmija. I oni opet ušutiše. Poglavlje 18, stranica 60. Mali princ propišači pustinju i susrete samo jedan cvijet. Cvijet sa 3 latice, sasvim neugledan cvijet. Dobar dan, reče mali princ. Dobar dan, reče cvijet. Gdje se nalaze ljudi? Učtivo upita mali princ. Cvijet je jednog dana vidio kako prolazi karavan. Ljudi, ima ih, ja mislim, 6 ili 7. Vidio sam ih prije mnogo godina, ali nikad se ne zna gdje ih možeš naći. Vjetar ih nosi, nemaju korijenje i to im jako smeta. Zbogom, učini mali princ. Zbogom, reče cvijet. Poglavlje 19, stranica 61. Mali princ se uspeo na jednu visoku planinu. Jedine planine koje je ikad upoznao bile su ona 3 vulkana koji su mu dopirali do koljena, a ugašeni vulkan mu je služio kao klupica. S jedne tako visoke planine, reče on u sebi, obuhvatit ću jednim pogledom svu planetu i sve ljude, ali vidio je samo oštre šiljke litica. Dobar dan, reče on za svaki slučaj. Dobar dan, dobar dan, dobar dan, odgovori odjek. Ko ste vi? Upita mali princ. Ko ste vi? Ko ste vi? Ko ste vi? Odgovori odjek. Budite mi prijatelji, sam sam, reče on. Sam sam, sam sam, sam sam, odgovori odjek. Da čudne li planete, pomisli mali princ. Sva je suha, sva je šiljasta i sva slana. A ljudi nemaju mašte, ponavljaju ono što im se kaže, a ja, kad sam kod kuće imao cvijet, uvijek je prvi govorio. Poglavlje 20, stranica 62. Ali dogodi se da mali princ, pošto je dugo hodio kroz pijesak, stijenje i snijeg, otkri na kraju jedan put, a svi putevi vode ka ljudima. Dobar dan, reče on.
Bila je to jedna bašta puna rasvjetalih ruža. Dobar dan, rekoše ruže. Mali princ ih je posmatrao. Sve su bile slične njegovom cvijetu. Ko ste vi? Upita mali princ zaprepašten. Mi smo ruže, rekoše one. Ah, učini mali princ. Osjećao se vrlo nesretan. Njegov cvijet mu je ispričao da je bio jedini cvijet svoje vrste u cijelom svijetu, a eto bilo ih je 5000, sve jednakih u jednoj bašti. Dobro bi se uvrijedio, reče on u sebi, kad bi ovo vidio. Strašno bi kašljao, pravio se da umire, kako bi izbjegao da bude smiješan, a ja bi bio prisiljen da se pravim kao da ga njegujem, jer ako to ne bih uradio, on bi se zaista prepustio smrti, kako bi mene ponizio. Zatim još reče u sebi, vjerovao sam da sam bogat, da imam jedinstven cvijet, a ono obična ruža. To i moja 3 vulkana koja mi dopiru do koljena i od kojih je jedan možda zauvijek ugašen, to me ne čini baš velikim princem. I legavši u travu, on zaplaka. Poglavlje 21, stranica 64. Tada se pojavi lisica. Dobar dan, reče lisica. Dobar dan, učtivo odgovori mali princ, okrećući glavu u pravcu odakle dolazio glas, ali ništa ne vidje. Ovdje sam, reče glas, pod jabukom. Ko si ti, reče mali princ, jako si lijep. Ja sam lisica, reče lisica. Hajde da se igramo, predložio mali princ, tako sam tužan. Ne mogu se ja s tobom igrati, reče lisica, nisam pripitomljena. Ah, pardon, reče mali princ, ali pošto je razmislio, doda. Šta znači pripitomiti? Ti nisi odavde, reče lisica. Šta tražiš? Tražim ljude, reče mali princ. Šta znači pripitomiti? Ljudi, reče lisica, imaju puške kojim love. To je jako nezgodno. Oni gaje i kokoške. I u tom nalaze interes. Tražiš li kokoške? Ne, reče mali princ. Tražim prijatelje. Šta znači pripitomiti? To se previše zaboravlja, reče lisica. To znači stvoriti veze. Stvoriti veze? Pa da, reče lisica. Ti si za mene još uvijek samo mali dječak koji liči na 100.000 drugih malih dječaka. I ti mi nisi potreban, niti sam ja tebi potrebna. Ja sam za tebe samo jedna lisica, slična 1000 drugih. Ali, ako me pripitomiš, bit ćemo potrebni jedno drugom. Bićeš za mene jedini u svijetu. Biću za tebe jedina u svijetu. Počinjem razumijevati, reče mali princ. Ima jedan cvijet. Mislim da me je pripitomio. To je moguće, reče lisica. Na zemlji se vide svakakve stvari. Oh, nije to na zemlji, reče mali princ. Lisica postade jako radoznala. Na nekoj drugoj planeti? Da. Ima li lovaca na toj planeti? Nema. To je zanimljivo, a kokoški? Nema. Ništa nije savršeno, uz uzdah reče lisica. Ali lisica se ponovo vrati na svoju misao. Moj život je jednoličan. Lovim kokoške, ljudi love mene, sve kokoške liče jedna na drugu, svi ljudi su slični. Znači, dosađujem se pomalo. Ali, ako me pripitomiš, moj život će ozariti sunce. Upoznat ću šum koraka koji su različiti od svih drugih. Drugi koraci me tjeraju pod zemlju. Tvoje će me kao muzika zvati napolje iz jazbine. A gledaj, vidiš li tamo ona žitna polja? Ja hljeb ne jedem. Žito mi nije od koristi. Žitna polja me ne podsjećaju ni na šta. A to je tužno. Ali tvoja kosa je zlatne boje. I bit će divno kad me ti pripitomiš. Zlatno žito će me podsjećati na tebe. I zavoljet ću šum vjetra u žitu. Lisica zašuti i dugo posmatraše malog princa. Molim te, pripitomi me, reče ona. Ja bih, odgovori mali princ, ali nemam vremena. Moram da otkrijem neke prijatelje i da naučim mnoge stvari. Poznaju se samo pripitomljene stvari, reče lisica.
Ljudi nemaju više vremena da bilo šta upoznaju. Kupuju gotove stvari kod trgovaca, ali pošto ne postoje trgovci kod kojih se mogu kupiti prijatelji, ljudi nemaju više prijatelja. Ako želiš prijatelja, pripitomi me. A šta treba da se uradi? Upita mali princ. Treba biti strpljiv, odgovori lisica. Prvo ćeš sjesti malo podalje od mene, ovako, u travu. Ja ću te gledati ispod oka, a ti nećeš ništa reći. Govor je ponekad izvor nesuglasica, ali svaki sljedeći dan sjećeš malo bliže meni. Sutradan mali princ ponovo dođe. Bolje bi bilo da si došao u isti sat, reče lisica. Ako dođeš, na primjer, u 4 sata poslije podne, ja ću biti sretna već od 3 sata. I što vrijeme bude više odmicalo, ja ću biti sve sretnija. A već u 4 sata počet ću da se brinem i uznemirujem. Otkriću cijenu sreće. Ali, ako budeš dolazio u bilo koji sat, onda ja neću znati u koje vrijeme da odjenim srce. Potrebni su obredi. Šta je to obred? Upita mali princ. I to je jedna prezaboravljena stvar, reče lisica. To je ono što jedan dan čini različitim od svih drugih. Jedan čas od svih drugih. Moji lovci, na primjer, imaju jedan obred. Svakog četvrtka plešu sa djevojkama iz sela. Zato je četvrtak prekrasan dan. Prošetam sve do vinograda. Kad bi lovci plesali bilo kad, onda bi svi dani bili međusobno slični i ja ne bih imala praznika. I tako mali princ pripitomi lisicu. A kad se čas odlaska približi, reče lisica, plakat ću. Ti si kriva, reče mali princ. Ja ti zlo nisam želio. Ti si htjela da te pripitomim. Sigurno, reče lisica. Ali ti ćeš plakati, reče mali princ. Sigurno, reče lisica. Znači, ništa ne dobijaš. Dobijam, reče lisica, zbog boje žita. Pa zatim doda. Hajde da opet pogledaš ruže. Shvatit ćeš da je tvoja ruža jedinstvena na svijetu. Vratit će se da mi kažeš zbogom, a ja ću ti pokloniti jednu tajnu. I mali princ ode da ponovo pogleda ruže. Vi uopšte ne ličite na moju ružu. Ništa vi još niste, reče on njima. Niko vas pripitomio nije, niti ste vi koga pripitomile. Vi ste onakve kakva je bila moja lisica. Bila je to lisica slična 100.000 drugih, ali ja sam od nje stvorio svog prijatelja i ona je sada jedinstvena u svijetu. Ruže su se nelagodno osjećale. Vi ste lijepe, ali ste prazne, još on njima reče. Ne može se za vas umrijeti. Naravno, obični prolaznik bi od moje ruže mislio da liči na vas, ali ona je sama važnija od svih vas, jer sam ja s nju zalijevao. Jer nju sam ja stavio pod stakleno zvono, jer njoj sam ja napravio zaklon, jer na njoj sam ja ubio gusjenice, osim 2-3 radi leptirova, jer nju sam ja slušao kako se žali, hvali ili čak šuti, jer to je moja ruža. On se vrati lisici. Zbogom, zbogom, reče lisica. Evo moje tajne. Vrlo je jednostavna. Samo se srcem dobro vidi. Oči ne vide ono što je bitno. Ono što je bitno, oči ne vide. Ponovi mali princ da ne bi zaboravio. Upravo vrijeme koje si utrošio na svoju ružu nju čini tako značajno. Vrijeme koje sam utrošio na svoju ružu, ponovi mali princ da bi zapamtio. Ljudi su tu istinu zaboravili, reče lisica, ali ti je ne smiješ zaboraviti. Zauvijek si odgovoran za ono što si pripitomio. Odgovoran si za svoju ružu. Odgovoran sam za svoju ružu, ponovi mali princ da bi zapamtio. Poglavlje 22, stranica 70. Dobar dan, reče mali princ. Dobar dan, odgovori skretničar. Šta ti radiš ovdje? Upita mali princ.
Razvrstavam putnike u grupe po 1000, reče skretničar. Otpravljam vozove koji ih nose, čas desno, čas lijevo. Jedan osvjetljen brzi voz, urlajući poput grmljevine, zatrese skretničarovu kabinu. Nekud im se žuri, reče mali princ. Šta traže oni? Ni sam čovjek u lokomotivi to ne zna, reče skretničar. Zahukta se drugi brzi voz u suprotnom pravcu. Već se vraća, upita mali princ. Nisu to oni isti, reče skretničar, to je razmjena. Nisu bili zadovoljni tamo gdje su bili. Niko nikad nije zadovoljan tamo gdje je, reče skretničar. Začu se grmljevina trećeg osvjetljenog brzog voza. Slijede li oni prave putnike, upita mali princ. Ništa oni ne slijede, reče skretničar. Oni spavaju unutra ili pak zijevaju. Samo djeca pritišću nos na prozor. Samo djeca znaju šta traže, učini mali princ. Gube vrijeme s lutkom od krpa i ona postaje važna ako im je uzmu. Ona plaču. Sretni su, reče skretničar. Poglavlje 23, stranica 72. Dobar dan, reče mali princ. Dobar dan, reče trgovac. Bio je to trgovac savršenim pilulama, koji gase žeđ. Progutaš jednu nedeljno i ne osjećaš uopće potrebu da piješ. A zašto ti to prodaješ, upita mali princ. To je velika ušteda vremena, reče trgovac. Stručnjaci su izračunali. Nedeljno se uštedi 53 minute. I šta se radi od te 53 minute? Šta ko želi? Kad bih ja imao 53 ušteđene minute, reče u sebi mali princ, uputio bi se sasvim polako prema nekom izvoru. Poglavlje 24, stranica 73. Bilo je to dakle 8. dana poslije mog pada u pustinju. Ja sam slušao priču o trgovcu pijući posljednju kapljicu vode koju sam imao. Ah, rekoh ja malom princu, lijepe su tvoje uspomene, ali ja još ne popravih avion. Nemam ništa za piće, a i sam bih bio sretan kad bi sasvim polako mogao se uputiti prema nekom izvoru. Moja prijateljica lisica reče mi, mali moj, ne radi se sada o lisici. Zašto? Zato jer ćemo umrijeti od žeđi. On nije shvatio moje misli i odgovori mi. Čovjeku je drago što je imao prijatelja, čak i ako se nalazi pred smrti. Baš sam zadovoljan što sam imao lisicu kao prijatelja. On ne sagledava kakva vam opasnost prijeti, rekoh ja u sebi. Nikad nije ni gladan, ni žedan. Malo sunca mu je dovoljno. Ali on me pogleda i odgovori na moju misao. I ja sam žedan, hajde da potražimo neki bunar. Umorno odmahnuo rukom. Besmisleno je na sreću tražiti bunar u nepreglednoj pustinji. Ipak mi krenusmo. I pošto smo satima šutke hodali, noć pade, a zvijezde počeše da se pale. Gledao sam ih kao u snu, jer sam imao groznicu zbog žeđi. Riječi malog princa igrale su u mom pamćenju. Znači, i ti si žedan, upita ga ja, ali on ne odgovori na moje pitanje. Jednostavno reče, voda može biti dobra i za srce. Nisam razumio njegov odgovor, ali ušutih. Dobro sam znao da ga ne treba zapitkivati. Bio je umoran, sjede. Ja sjedoh pokraj njega. I poslije šutnje on reče, divne su zvijezde, i to zbog jednog cvijeta koji se ne vidi. Ja sam odgovorio sa naravno i bez riječi posmatrao prevoje pijeska na mjesečini. Lijepa je pustinja, dodade on, a to je bila istina. Uvijek sam volio pustinju. Sjedneš na jednu pješčaru, ništa se ne vidi, ništa se ne čuje, pa ipak nešto zrači u tišini. Pustinju to uljepšava, reče mali princ, što se u njoj negdje krije bunar. Začudi se kad odjednom shvatih to čudesno značenje pijeska. Kad sam bio mali, stanovao sam u jednoj staroj kući.
a kružila je priča da je u njoj zakopano blago. Svakako, niko nikad nije uspio da ga nađe, a možda ga nikad niko ni tražio nije. Ali to je očaravalo čitavu kuću. Moja kuća je duboko u sebi skrivala tajnu. Da, rekoh ja malom princu, bilo da se radi o kući, zvijezdama ili pustinji, u njima je lijepo ono što je skriveno. Drago mi je da se slažeš sa mojom lisicom, reče on. Kako je malog princa počeo da hvata san, ja ga uzmem u naručje i nastavim put. Bio sam uzbuđen, činilo mi se da nosim neko krhko blago. Čak mi se činilo da na zemlji nije bilo ničeg krhkijeg. Gledao sam primjesečini to blijedo čelo, te sklopljene oči, te pramenove kose koji su drhtali na vjetru i govorio u sebi. Ja ovdje vidim samo ljusku, najvažnije skriveno. I kako se na njegovim poluzatvorenim usnama ocrtavao osmijeh, ja dodadoh u sebi. Što me najviše uzbuđuje u ovom malom usnulom princu jeste njegova vjernost svijetu. Ta slika ruže koja zrači u njemu poput plamenova svjetiljke, čak i kad spava. I osjećao sam da je još krhki. Treba čuvati svjetiljke. Svaki dašak vjetra može da ih ugasi. Idući tako, ja u zoru otkrijem jedan bunar. Poglavlje 25, stranica 76. Ljudi, reče mali princ, ukrcaju se u brze vozove, ali ne znaju više šta traže. Onda trčkaraju i vrte se u krug. Pa nastavi. To nema smisla. Bunar do koga smo došli nije ličio na saharske bunare. Bunari Sahare su obične rupe iskopane u pijesku. Ovaj naš je ličio na seoski bunar. Ali pred nama nije bilo nikakvog sela, pa sam ja vjerovao da sanjam. Čudno je to, rekoh malom princu, sve je spremno, čekrk, kanta i uže. On se nasmija, dodirnu uže i pokrenu čekrk. Kotur zaškripa kao što zaškripi stariji vjetrokaz poslije dugog zatišja. Čuješ li, reče mali princ, probudili smo bunar i on pjeva. Nisam htio da se muči. Pusti da ja to radim, rekoh mu ja. Poteško je to za tebe. Polako sam izvlačio kantu do kamenog oboda. Zatim sam je čvrsto namjestio na obodu. U mojim ušima je odzvanjala pjesma čekrka, a u vodi, koja je još podrhtavala, vidio sam kako sunce treperi. Te vode sam žedan, reče mali princ. Daj mi da se napijem. Tad sam shvatio šta je tražio. Podigao sam kantu sve do njegovih usana. Pio je zatvorenih očiju. Bilo je prijatno kao praznik. Tada voda nije nas samo hranila. Ona se rodila iz hoda pod zvijezdama, iz pjesme čekrka, iz napora mojih ruku. Bila je dobra za srce, kao dar. Kad sam bio mali, svjetlost božićne jelke, muzika ponoćne mise, nježnost osmijeha stvarali su ono zračenje božićnog poklona koji sam dobijao. Ljudi sa tvoje planete, reče mali princ, gaje 5000 ruža u jednoj istoj bašti i ne nalaze ono što traže. Ne nalaze, odgovorih ja. A međutim, što traže, mogli bi oni naći samo u jednoj ruži ili u malo vode. Svakako, odgovorih ja. Ali mali princ doda, ali oči su slijepe. Srcem treba tražiti. Napio sam se vode. Dobro sam disao. U praskozorje, pijesak je boje meda. Bio sam sretan i zbog te boje. Zašto mi onda ipak bilo teško? Treba da održi obećanje, reče tiho mali princ koji je ponovo sjeo kraj mene. Kakvo obećanje? Znaš, brnjicu za ovcu. Ja sam odgovoran za onaj cvijet. Izvadio sam iz džepa skice crteža. Mali princ ih ugleda i reče, smijući se. Tvoji baobabi liče pomalo na glavicu kupusa. Oh, ja sam bio tako ponosan na svoje baobabe.
Tvoja lisica, njene uši, lice, pomalo na rogove, a i predugačke su. I ponovo se nasmija. Nepravičan si, mali moj, ali nikad ništa nisam znao crtati sem udova unutra i izvana. Oh, to je u redu, reče on. Djeca znaju. Šaram ja dakle brnjicu. Srce mi se steglo kad sam mu je pružao. Ti imaš neke planove o kojima ja ništa ne znam. Ali on mi ne odgovori, samo reče. Znaš, moj pad na zemlju. Sutra će biti godina dana. A zatim, poslije šutnje, dodade. Pao sam negdje sasvim blizu. I pocrveni. Ne znajući zašto, ja sam opet osjetio neku čudnu tugu. Međutim, pade mi na pamet pitanje. Znači, nije slučajno što sam te onog jutra prije 8 dana susreo kako sam šetaš na 1000 milja od svake nastanjene oblasti. Vraćao si se mjestu gdje si pao. Mali princ ponovo pocrveni. Oklevajući ja dodadah. Možda zbog godišnjice. I on opet pocrveni. Nikad nije odgovarao na pitanja. Ali kad neko pocrveni, to znači da. Zar ne? Rekoh mu ja. Bojim se. Ali on mi odgovori. Ti moraš sad na posao. Treba da se vratiš svojoj mašini. Čekat ću te ovdje. Vrati se sutra navečer. Ali to me nije utješilo. Prisjećao sam se lisice. Ako si dozvolio da te pripitome, može ti se desiti da malo zaplačeš. Poglavlje 26, stranica 80. Blizu bunara bio je jedan stari kameni zid. Kada sam se sutradan navečer vratio s posla, vidio sam mog malog princa kako sjedi gore na zidu, obješenih nogu, a čuo sam kako govori. Znači, ti se toga ne sjećaš. Nije to baš sasvim ovdje. Neki drugi glas mi je sigurno odgovorio, jer on odvrati. Jest, isti je dan, ali nije isto mjesto. Približavao sam se zidu. Nisam nikoga ni čuo, ni vidio. Međutim, mali princ ponovo odvrati. Pa da, vidjet ćeš gdje počinje moj trag u pijesku. Samo me sačekaj. Biću ja tu čitavu noć. Bio sam na 20 metara od zida, pa ipak ništa još nisam vidio. Poslije šutnje mali princ opet reče. Imaš li dobrog otrova? Siguran si da se neću dugo mučiti. Stao sam stisnuta srca, ali još uvijek nisam razumijevao. Sad odlazi, reče on. Hoću da siđem. Tad ja oborih oči ka podnožju zida i skočih. Tu pred malim princom stajala je izvijena jedna od onih žutih zmija koji vas usmrte za 30 sekundi. Pretražujući po džepu da izvadim revolver, gdje sam trčao, ali zbog buke koju sam pravio, zmija polako kliznu kroz pijesak, baš kao kad mlaz vode nestaje i bez žurbe uvuče se među kamenje uz lagan metalni šum. Stigao sam do zida upravo na vrijeme, da bih u ruke dočekao malog princa, blijedog kao smrt. Kakva je sad to zgoda? Sa zmijema razgovaraš. Skinuo sam mu zlatni šal koji uvijek nosio. Pokvasio sam mu slijepo očnice i dao mu da pije. I više se nisam usuđivao da ga bilo šta pitam. Gledao me ozbiljno i obgrlio me rukama oko vrata. Osjećao sam kako mu srce kuca, kao srce ptice koja umire, pogođena hicem iz puške. On mi reče, drago mi je što si se našao gdje je kvar u tvojoj mašini. Sad će se moći vratiti kući. Kako znaš? Upravo sam htio da mu navijestim kako sam uprkos svakoj nadi uspio u poslu. On ne odgovori na moje pitanje, ali dodade. Ja se danas vraćam kući. A zatim, melanholično. To je mnogo dalje i daleko teže.
Osjećao sam da se događa nešto izvanredno. Stegao sam ga u naručje kao neko malo dijete, pa ipak mi se činilo da on tone pravo neki bezdan, a da ja ne mogu ništa učiniti da ga zadržim. Pogled moj bio ozbiljan, izgubljen, negdje daleko. U mene je tvoja ovca i sanduk za ovcu, a imam i brnjicu. I nasmiješi se turobno. Dugo sam čekao, osjećao sam kako se polako zagrijava. Mali moj, ti si se uplašio. Naravno da se uplašio, ali sam on tiho nasmija. Još više ću se uplašiti večeras. Opet sam se sledio od osjećanja nečeg nepopravljivog. Shvatio sam da nisam podnosio ni pomisao da više nikada neću čuti taj smijeh. On je za mene bio što je izvor u pustinji. Mali moj, ja želim da još čujem tvoj smijeh, ali on reče, večera će biti godina dana. Moja zvijezda će se naći tačno iznad mjesta gdje sam pao prošle godine. Mali moj, zar ne? Sve je to samo jedan ružan san i priča o zmiji i o sastanku i o zvijezdi. Ali on ne odgovori na moje pitanje. Reče mi, ono što je značajno, to se ne vidi. Pa da, to je isto kao sa cvijetom. Ako voliš jedan cvijet koji se nalazi na nekoj planeti, onda je ugodno noću posmatrati nebo. Tad su sve zvijezde rasvijetljene. Pa da, to je isto kao sa vodom. Ona kojom si me napojio bila je slična muzici zbog čekrka i užeta. Sjećaš se, bila je dobra. Pa da, gledat ćeš noću zvijezde. Sve je tako maleno kod mene da bih ti mogao pokazati gdje se nalazi moja zvijezda. Bolje ovako. Moja zvijezda bit će za tebe jedna od zvijezda. I tad ćeš ti voljeti da gledaš sve zvijezde. I sve će biti tvoje prijateljice. A ja ću ti nešto pokloniti. Pa se opet nasmija. Ah, mali moj, kako volim da slušam tvoj smijeh. Upravo će to biti moj poklon. Biće to kao ono sa vodom. Što želiš da kažeš? Ljudi imaju zvijezde koje nisu iste. Za one koji putuju, zvijezde su vodiči. Za druge su samo male svijetle tačke. Za učenjake su problemi. Za mog biznismena one su predstavljale zlato. Ali sve te zvijezde šute. A ti ćeš imati zvijezde kao niko do sad. Što želiš time reći? Kad noću budeš gledao nebo, činit će ti se da se sve zvijezde smiju, jer na jednoj od njih ja stanujem. Jer ću se na jednoj od njih ja smijeti. Ti ćeš imati zvijezde koji znaju da se smiju. I ponovo se nasmija. I kad se utješiš, mi se uvijek tješimo, bit ćeš zadovoljan što si me upoznao. Uvijek ćeš biti moj prijatelj. Zaželjet ćeš da se sa mnom smiješ. Ponekad ćeš otvoriti prozor, tako, od zadovoljstva. A tvoji prijatelji će se čuditi što se smiješ gledajući u nebo. Tad ćeš im ti reći, da, zvijezde, to me uvijek nasmijava. I oni će misliti da si lud. Tako ću se ja malo s tobom našaliti. I opet se nasmija. Biće to kao da sam ti mjesto zvijezda dao čitavu gomilu praporaca koji znaju da se smiju. I opet se nasmija, a zatim postade ozbiljan. Večeras, znaš, ne dolazi. Neću te ostaviti. Izgledat ću kao da me boli. Biće to donekle kao da umirem. Tako je to. Nemoj dolaziti da to vidiš. Nije nužde. Neću te ostaviti. Ali on je bio zabrinut. To ti kažem. To je zbog zmije. Ne treba da te ujede. Zmije su zločeste. Može da te ujede tek tako. Neću te ostaviti. Ali nešto da umiri.
Da, oni nemaju dovoljno otrova za drugi ujed. Te noći nisam vidio kada je krenuo. Pobjegao je bez buke. Kad sam ga sustigao, on je išao odlučno, brzim korakom. Samo mi reče, tu si, i uze me za ruku, ali se opet zabrinuo. Pogriješio si, bit će ti teško. Izgledat ću mrtav, a u stvari to neće biti tačno. Ja sam šutio. Shvataš me, suviše je daleko. Ne mogu sobom ponijeti ovo tijelo. Suviše je teško. Ja sam šutio. Ali to će biti kao jedna stara napuštena kora, a stare kore nisu tužne. Ja sam šutio. On me malo obeshrabri, ali učini još jedan napor. Znaš, bit će to lijepo. Ja ću gledati zvijezde i sve zvijezde će biti bunari sa zarđalim čekrcima. I sve zvijezde će me napojiti. Ja sam šutio. To će biti toliko zabavno. Imaćeš 500 miliona praporaca, a ja ću imati 500 miliona izvora. I on ušuti jer je plakao. To je ovdje. Ostavi me da sam učinim jedan korak. I on sjede jer ga je bilo strah. Zatim reče, znaš, moj cvijet, ja sam za njega odgovoran. On je tako slabačak i tako naivan. Ima svega 4 jadne podlje da se brani od čitavog svijeta. Sjeo sam, jer više nisam mogao da stojim. On reče, eto, to je sve. Malo je oklijevao, a zatim ustade. Učini jedan korak. Ja nisam mogao da maknem. Vidjela se samo jedna žuta munja kraj njegovog članka. Za časak ostade nepomičan, nije vikao. I pade lagahno, kao stablo. Bilo je to čak bez šuma, zbog pijeska. Poglavlje 27, stranica 87. I sad, naravno, već je prošlo 6 godina. Još nikad nisam ispričao ovu priču. Drugovi koji su me ponovo vidjeli, bili su radosni što sam ostao živ. Bio sam tužan, ali sam im govorio, to je od umora. Sad sam se malo utješio, to jest, ne sasvim, ali znam sigurno da je on stigao na svoju planetu jer sutradan ujutro nisam našao njegovo tijelo. Nije to bilo tako teško tijelo. Volim noću slušati zvijezde. To je kao 500 miliona praporaca. Ali eto, nešto izvanredno se događa. Zaboravio sam da dodam kožni kaiš na brnjicu koju sam nacrtao za malog princa. Nikad neće moći privezati svoju ovcu, pa se pitam šta li se događa na njegovoj planeti. Može lako biti da je ovca pojela cvijet. A ponekad kažem sam sebi, sigurno nije. Mali princ stavlja svoj cvijet svaku noć pod stakleno zvono i dobro nadgleda svoju ovcu. I tad sam srećan. I sve se zvijezde tiho smiju. Ponekad opet kažem u sebi, kad je čovjek rasijan, i to je dovoljno. Jedno veče zaboravi stakleno zvono, a ovca ipak bešumno. I tad se svi praporci pretvaraju u suze. Velika je to tajna za vas koji također volite malog princa. Kao i za mene, ništa nije isto u svijetu ako negdje, Bog zna gdje, neka ovca koju ne poznajemo pojede ili ne pojede jednu ružu. Pogledajte nebo i upitajte se da li je ili nije ovca pojela cvijet i vidjet ćete kako se sve mijenja. I niko od odraslih neće nikada razumjeti da je to tako važno. Eto, to je za mene najljepši i najtužniji pejsaž na svijetu. To je isti pejsaž kao na prethodnoj stranici, ali ja sam ga još jedanput nacrtao, da bih vam ga dobro pokazao. Tu se mali princ
pojavio na zemlji pa nestao. Pažljivo pogledajte taj pejsaž, da ga sigurno prepoznate u pustinji ako jednog dana budete putovali Afrikom. I ako vam se desi da ovuda prođete, preklinjem vas da se ne žurite, nego da zastanete malo ispod same zvijezde. Ako tada neko dijete dođe k vama, ako bude nasmijano, ako mu je kosa zlatna, ako ne odgovara kada pitate, lako ćete pogoditi da je to on. Budite tada ljubazni. Nemojte me ostaviti tužna. Pišite mi brzo da se on vratio.